Forever sang sang khol shing lung lian ziak chapter 3 ngai thlang o Joseph anu point of view ke hi mi hausa chung ko achanga seilian ni in ka pasal po mi hausa takani ka du ange ya hlimna po ka nei bok fa pamal Joseph anein anu pui turatan aizol pa hausa le MLA ningat fanu kan hwala in ne ni tur kan ti filmek lain ka fa pa chuan re rodang pu in mi re thei fanu chu mai ni lo nu le pa po nei lo ma ni a khosa me chia mo boy pui ni he me cha yan ka fa pa hi nei hau lawang a fa lo pai ma se ka tu lo piang tur en kol na le eng kim chu ke yan ka seng she hau lo ma se ka fa pa nei ro ka rem tingai lo thungang ka offer nolin ani hianin ani khan ka fa pa chu nei luya tumma khatiang poisa ka offer zo zai le thil tam tak pe ka tiam te kha adam chu ponani hiana thok chuak hap lawang dear titi puilok che ka du a Joseph pa hi ka bia ka ngai ani ani po hian remati bi khau lawang soila ithil ti lai kha da ve phut te che awa puimo om em ve a puimo khop mai if pa hi marinen in nei mai turan ni lain sutiang tunge anu le pa po shat lo eng ang mi zia nge poi shat lo so nu puyata na nei phalem ni a fil mil em khamule chulawa kan fa pa berina du ni chuan anu le pa te chuan kan pompui mai turan ni lovem ni pompui a mer hi ingai to ve lovem ni boi in beng dai phodro kan fa pa hi du thlang turin a pui tling to nia ma ni fa te duat lutuk ani hian a fa patana chatur eng thil ma ngai to ave haulo ngai to nekin adu zonga piang atet la ya changa ton thlengin ala pe bang lo chu ni sia boi ka le tang chuan office a ka ai o angai ri ang ka risel na chawak lo nen doctor in treatment po in lama lamai turin mintia idu lawani le kan fa pa hi kan ringa ma hun to ni ma na ni lo he thili ka tingai turani boya khana bial nu kha api e ni thumin shil tak khamo ke hi officer president anga ka thokani nga chuanin ka fa panin anin kar chu zoi na chalo tel telang tun kum chunga kan company a chwa san lawani chuan ka ming hi Janice la limpui ni lawang Joseph Ajubia in office lam ke en kolangai thule abial nu chu ka PA atana ka du thu ka shil chuan ani poina lo rem ti ve mai boka ka fa pa yan abial nu le anu in car chat be sein ati poni ma na ma se ke ro in chu tiang ri ru chu ka pu ve hau si lo ni khat na changin ani hi a ol man tur ani lo thil tul vak lo le tur ka ti chuan lung oi takina chuak ve maya ma se ani khan azong mu har fe chuan karing ani office chu in kong puilam chu ka thler wangwanga ani kha mi padang nen motora changin ma engmi ziange ni po ka shat lo khani mia walom chuan ani khu bung roron deliver puitu satlia ni se chuan khotiang kwan inmel taken an nui dun hau lawang nu khonge pui ka fa palo kal hun chu fu lutuk thil chete le turin ka tira mase abung ro lo da pui pa nen kwan no man ti mel khop mai boya ani khu tunge I chan pa emni kong pui lam chu en vata an lo in mule to ni mo ka fa pathin rim ti chuak thei tu mei chia ka voi khat sha na ni henu hian engwangin nge ka fa pa hi acho boy ni em mai le ko offer kha ani hian pom ni se dam chungin ka fa pasum hi a general theilo a hlau ani nge in karing ma'am I bungra I soi ho chu karon la e ani chuan heta da tur pangpar hi bazara ve en le lok te che ma se chun chola hun to sia kan na I thok ani chuan jingdar thuma po I thok mai turani ma'am I she swalani working hours a cha na ka thok thin chuanin tu na chuan chun chola hun cha boka dar kar chan ve lai ka chol tlaya wangin dar kar chan ve in na ka chan tlayang ma se ke hi boss kani ole kalolet le huna kalei mai don nia boss he me cha yan min nyal ngam mo engtin nge ke hi min nyal ngam jok hello no Janice HRM Mary nangelo kan office sa me wilo kala engthil poi mo nge ni ta nia in ina kalo kala
Joseph pa in nai tho thu min lo shila ma se tu na khanin khanu kha I office nia ani kha kapi etan ka lani kha ma se engtin nge ni the lungai du su Joseph pi a chan chung chuan ke hian ka du angin ka tikwal thei don lawa ma se ka ne na tho ero chuan ka du danin engki makalang tun kum chung hian ani hi he company changa pai chhuani yang kalome chuan Joseph hi office a omin karing vakal ro Mary chunui sangin a chhuaka ani hi ka fapa tu pui tur chu ni Joseph point of view ni zana mi pa nge khani engtin gen lawin ton le man bo in zinga a mel tum lu khatona chuan anui le sang amo nilau kabula nilau mi padang bula chuanin anui hau lawang than tla luamin office aran luta kanu hian a chor ha ma em ni o ma se tu na ero khongai na lan tir hunani hau lau thung tu na mi khatunge ni zana mi khatiro eng inzom na ngin lo nei man eng inzom na ma kan nei hau lau dot soi su dot ka soi ma ke yang en dot ma ka soi lau ka thil choi son na tur min dalania khatiang te chu security ti tir mai te che ka tho tur an da chu ke ma nge hian ka thok zo chin ani chuanin han da la chun chola hun to chol hun ma se enge thil tui deuh kan eyang hey nang hi na ka nga ti shela vem ni I chau karina wangin thil tui deuh ei pui che katuma ma sei du lawama o ka ei ve thei tho ti ina thil ken lai chu keng cha in min kal san dai ani chu he nu hianin engtin nge shiat he nu hian eng thil nge shiat aha lau em in kein ama ha dam nan ti in thil tui tak ei pui katuma ma se ani khan min naramo kanu office changa lo chwa nu pon washroom ma chana van omrei em ve mole ke hian ka ngak ti she vering om sia Joseph chun chu thil ei du ni la I office a kalau kala ma sei lo om si lawa Mary apoi ka ti ei pui tur kalau ne ya Joseph ke ni in nei tur chul ma ila kanin chan chat na chu kan ti top thei chang lo ni lom ni nia ni thau mai ei pui tur dangi nei ni chuan ni danga kan ei dun mai don nia o ole ni danga nge in kan ei dun don nia pui porun chhuak che a ivari em ve a chun thil ei pui tur chu inei chat em khamo local vat mai ro abana chuan wanin dora ka lu puya anania min tharo min en chupania enang chu ngatinge ni lo zong hlir hiani oma ani lo zong in ko mya lovania nangma khan ingai dik lo zo kani thula ei tur chaang te chu e kan ei tur order alo thlen chuan ei mungai mya lo angin a ei buan buana ni rei tak thi thil ei mu mal lawa ang zok malom kha hei po ero min en lo khan nang pon ero ei zo kan ina min kal pui ro o hey nang hi inwaya thok po kan ni to lawania kanwaya thok ni lo ma la ka company thok roi la ni thawalom soram huai pitari bula son nang mana ni khamin son kanu ni so ram huai pitara ni me lawania o lem chon kanu ya zabe deu thaw mai kanu ma ni se anel om cham lo kan tet lai pon ka chanten ram huai pitar min ti sak ve thaw thina ni kha kan ina hongin karuma chuan kan chudun renga kanu hi chan ha thlak chuan soiro o kanwaya poi omle theina o nilave katan chuan engthil ma ha thla ko om hleinem nang hi mecha choi ni tiro mecha kani lovin enge kani ang I ha ve theilawa mi jinglama chanchin bui sema chuna na I thoka nilenga boy reng renga om chu keini ang mire theitan chuan tiang hi kan chan tura lom ani chuanin kha hei ero ti pa ei tur ka pek chuan a phusaka kain ren ma in ka bo thlu thau fatro thau ro min ron kalang he I mui moi takle I tak sanal tak khian in sum zo lowin min siam le thin ahun lo e mai tuni ahun tak zo kalom a mui chu du to ka fopin anu te chu ka chama ani chuan nom ti sha takin a lo tho hal hal
ti khan ingei du tok ro khong in du tok ro ka fop war sawa ma se in la sang vat inge muti ai in shat le du tok ro ka ti ni lom ni ma se ke hi ipasal tur thawalom ka ni ka ti pal ke hian ka ti lo top tur ka lo ti ni tu na chena chuan khonga in ching to sung che ti in kau cha chuan na chubel maka hello animo ka local ngal phone na biak zo chuan na boy phi li ngal chunga eng thil nge ni ta nga tingi va boy em ve thil chala wa thleng em ni company lama kan let fatangai nga tinge inu khan ko omlo ti sha chuan ka na ahun taka ka tan lawa wangin ka ban na tur le kha counter ada ameng boy ngal fekin ka sha eng wangin nge kanu hian chutia nga ti hetiang hian kanui na ti thailo shim shim ka kot chu banin man mo takin ka kailam chu kan pana kanu office a chuan kan lut dun ngal fat nu eng thil ngei ti boya ani hi ibial nu ni ti shema ila na tho chung chuan company da ni azom turani company kalphung chu ishat kha ma se keiman ka chwa puyalom ani hi ananga ya ida kir don lawani chuan keiman ka pi etan kalali ang company dan chu tu man an ti dang lam theilo he thil hi staff chen khatin sha se engtin nge niang staff dang ngai dana ka boy lo company dan chu company dan ani tu pon an zom lawani chuan an chunga shemna chu lek ko ngai turani pui chuan a ron ti chhuak hlola a mui khurdar tar le amit tui tling pam chu ka mu mai hau lo ma se ke hian ka thak dang lamani Mr. Joseph I company dan thak dang lam turin ke hian ka ti hau lo che ka ti tur chu ke hian ka sha khongain I company hi lo ngai ven jok ta che ke chu ka kal photange tia in hera kala tuma zoi ka tumna in kanu chan miron awa Joseph nu I thil ti dan hi adik hau lawania ani ne na in thil ti dan po kha adik big me lawani ma se naktu ka hian delia I kalangai dona vo in chu in ba sai nan mangla naktuk zinga in chhuak nga lang ma se engwangin JK company nen inzom na kan nei tura khan ipa hi kal sei ti em ni boya a resel na te hi envete che iron ho huna ibel nu chu kan bai pui don ya chu lawa inu pui ni mai tura ni so kanu office chu ka chwa san ngal fata engwangin nge kanu hian ka kongdal phe ta tumni nilo hetian pui mulo chuan ka kal mai lawang pui in lama ka in khal phei ngala ma se ina omya lo fela phone in ka zot ngala ani pona omna shelo achan chaber pona omna shelo wani chuan henu hi khonge omang le zan khwa in kamulo ka kola message ka thona ma se min chang lo Delhi lama ka kalanga ya wangin mutchwak lokin leng puilam chu kapana Hi Joseph engi heta hiani ti ishela wani mai thei company thila nangnen hian kan kal dun don ani ma se pu Joseph inin hwalna inti top to mo kan tia tuna inin zui le si enge thil omzia min shil theyem chen bumi ho chu an wache rang ve o Joseph min zui fatro kan be ruk san lo chuan amni ho hian an chwa hau lawang che Mary chuan ka bana wanin min kalpui ngal dor tora Pui point of view kamit mu phe ruaya midangin kamit tui tla an mu ang te ka hlau lwa ta wangin chak takin ka tlana panber tur lamero ka shi hau lo ka tho ka boy thling ka tlana step pa chu in tunge om ka ngai to lo kamit tui luang chu chu in ka in ni thlop thlopa 911 ni ron ko lem ni phoksha in ka hoi chawa kabula ki ma lo ding renga ni chu nang heta nga tinge nang hi boy nei to renga boy na ka tok reng big lawania o ani I boy na to lain ka tong thei le mai che anui saka a hen ki war thyang lim sar chumin pe in kamit tui chu ka shu fai mal mala engei ti don ka ho to ang chu ka ti ani kanin mule fat don ya kanin mule huna chuan imit tui khalo tel ve to su se ti ina kal zui ta yani chu ami zia te hi avan makreu taki o pui lo hong te van lal fela le pe kani mo
tui takhian min mutir thei don lavani hi enge zingdar sari chawala ni hi nai tlai mai don na sin nimina la biak thei lavini oma na ka bang to engtin mo kan na ka bang to chan chen bu sempo ka ban san to engtin ngei om don ke chebik lo a phone chu khoi mot mola phoksha aron mengin meron mel zok enge engni lave a phone chu a enjoy le a miron mel le zeu chin a mela chuan makti na omti ka mu thei ngal boka a phone chu ka pot thla a ka en chu ka van in chir tak lo en lawila chatur Joseph company nei tu fapale Mary MLA fanu anin hwal nan ti top nuwa nui sangin airport laman kaldun le a zo na zo fya kan du viau ralin anni hian chanchen bumi te tlan sanin in kairia chungin an kalbo tani ka en ngai chu ka en ngoi ngoya soi masak ber turla ka sheder selawa irero na emni na teu lo mai dule lawin kople sela inge pui kan no pan lai changin ka sheto che a tu na khan inani ti imita lang vek local te ti in fela chuan min kwat thlopa kalau in sum to na zong zong khan kalung ti chhezwalin fela om ngeng chuan ka tap khurdar tara idu to kin chapro mase anni wang hian inwal turani haulo engtin nge ka ti ta kang pui ma ni in ring tok chapo si lo le ma ni thudu tak midang thun hwaya om ngai lo le thil tum ti pui tlin tung ngei thin lal nun pui khani le ro tuna hi chuan midang ang te ni ti in min fui mol mola dik tak chuan fela hi chu om lo se tun huna hian ma ni chau chuan ka tuar chhuak zawin ka ring hau lo kapa clinica nadangi nei ma chu thok mai la ma se min nyal to me sung che o tuna hi chuan nadangi nei ma chu I thok turani ole kapome ani insiam la kapa kan bedon nia ti in anui deu sanga ka phone ke ena nimina chengin Joseph a phone call pakhat ma la om lo shim shim ngatinge ani hian miron bia ka tum mya lo le Philippa clinic lama chuan ka kala karin ai na chu ha thlak lo phian mai chu ba ka ho ma phian bok in ka thlen chuan in ka muthlapa kong kan ron kik le dot tut to wanlal Philippa kan yang chu engei ron ti le don tia kongka ka hon chuan wanlal felani lovin Joseph aloding korani chu nangmo deli ai kala ni lom ni chuan engtin nge tu na a heta keilo midang ilo be sei ti na emni tu nge local chu tu man local lo horo ka mu chak lo che nia hey nimina man mo lu dukin ni thum na tur ni khata ka juk zo fela chu po ka ngai wang che ni ti she thiam ve me ala vem ni nang hian min ngai mo inu pui hwal ne no min su che ni mo ka tia ti zong khan la koi su kanu thil ti dana wanga kha sorry kanu thil ti dana wang khan apoi ka ti tak zetani chuanin idu chuani lo thok le thei ring ania Joseph du tok ro mol phau tak kan no chwa kani na a khan ka let le angmo ateu lo ke hi engti kong ma in ka le thau lawang ani chuan nang nen kanin nei fatangai don ni chu in nei ka soi ve za sung che in nei mo ka soyang nang nen hian kanin nei fatang chu chu shereng ro idu danin omla khongai miron ti boy to ngai su mi ho sa ho nun dani kaman phave lawani e pui du tok ro engtik lai pon nang ne na in ho hi ka du lawania karila cham lu tuk e tur min sam ro he pa bula hian thin rim tum viang ma ila a thin rim rei thei tak tak lawani hi e tur ka siama ni tam tak e tur e to lo ang mela pulom le eng mai la e lo vem ni e lo ibula ka e chak em ema nangin min lo haw ma sa ship boka enge thil ti lo tur tur ti kamu ta chuak kamu don ania hey ka khuma kha ni mu thei lawang chuan iriak thei lo bokang tu man thomin pe ngai lo mu ve va tang che a thom no hak lai phelin boxer nen cha wala mu zui he pa tak hi chu o hey honga ro ka ho don lo ka ngai che lom lo mu ve va te ka kuta warning khoma cha min mutira min kwa chal bok
he tianga kum kho akabulai mu thun tur hi ka ngak lel to tak zitani keipon kanu wang hian min chen don lawani ti min tiam ro eng thil po thleng se kan ram huai nu wang chuan ka chen hau lawang che nang nu hi ram huai ani mew alom kain sum zo don lawani het kanin nei ma chu nang hian iram chen ni pel to turani lo Joseph alam ka va hoi phei chuan alo mu hil dai to ni chumule he pa hian ni zan zan khwa in na thok tak tak an mun ni le a om ngeng chuan in kamuwa ani hi ka pasal tur chu ni tak takim nge ke hian ka kwang lo tur norin ka hun ka khoral mai jok le kong ka inkik dot tot chan men ti har zok ka jing tin hian muthi ka kham ngai don lawani hi kalo hong tu tak nyang mo ka kong khara chum che thei tak nyal don na lom le kong ka hon chan mi pakhat lo ding ko ra sar heta yan lo kalem tu sar mo sar Joseph lok o room lama chuan kalut vata Joseph tu emo lo kalania kalamudu tu emo ron kal amudu che tho fat ro apuan sin lai chu kapot lopa tu nge ka shebik lo mong chang ron thoina in ha chamot mola aron chuak zoi ve ngal mai boka enge he tai lo ti me min zong che nia o kalo ho ngalang karwala ho turin adu che ni ram huai Peter chu lo ni tak zetani hi ti ina zoi chuak ve ngal maya Joseph karon biang che chuan ni zanai thotiam ka thengil hau sung che o ti nan chuan kalu kalau buzewa Joseph kal liam lai chu ka thlerenga ka chaw nokin ka sha ka fapa chu ilo shwai kwal ne hle mai mo Joseph anu ka bula loading ve reng ani chu mase khapa khan in lama anui na nga thu soi boxia if apa hi ka bum hau lo ani hian min hmanga ema wangin ka hne na ron panani he poisa hian idam chung le ifa te thlengin na thok lawin a siam theyang che chuan ka fapa hi lo hlat sha mang che ti in airbag liam tham zet chu ka ma aron the thla a apoi ka ti heng sum hian mangai na le thei lawani ti shetur khopin puitlingi ni to sia nekina ka chan puina dilin ron kal hlek sung che nang hi ila in chir dona ni ti thengil hau su Joseph point of view Delhi kan thlen chuan mu tur ang kan mungal vat fata zan lama na poimo zong ti fel fe ka hongal ka du wangin ka chaw ve ang reng hle mai Joseph zan in chu khoya emoni kan kal donem ni Mary chuan nui sangin mi ron bia a henu hi kaning tak zetani ka man lo na tho tur ka nei kar khat kan cham don thawalom nang ma in kar khat chu lo cham la ke ro nak tu ka hodon ani ti in karuma kalu sana kain jak fel ngal mop pui biak na hun tak nyal po ka nei lo ma se nak tu ka surprise ka du wangin ka na chu hun ol nei man lek lawin ka thoka engkim ka ti fel nu chuan aizola letin kanin lampan masalawin pui in lam chu kapana henu ka ngai to zia hi ka soi chuak thiam lo hia zo kani zinga kanu driver in miron shwai chuan engtin nge aizola ka le to ti shat Mary pukin lo han shila ni nge yang chu in ka thlen rwa chuan kanu chu kongka aron lut ve ngala kar khacham turin isia ibel nu ina nuam chen tura kalini hau lawasin ka tho tur ang zong chu ka thok vek manalom Joseph ani so chu boy poina hun ala tam tuk tu na chan in na cha hi ngai to la ka du ni ma se engtin ni lo nu ithil ti dan hi itima mani nakina itan vekati kani lungai su ani chu nu puyetan ila nei don thawalom karlia hian ani so ka nei don ani Joseph nu kano pan lai tangin ithu hi voi khat ma kala nial ngai hau lo ma se to na ero chona tok to chuan ka pa pon rem ti ni chuan nangin rem iti lo na tur om lo ka fa pai ni ti hi ka oi thei lo hia zo kani ifapa kaniya ma se pui iti dana hian kalung oi bik lo hetiang hian achunga che turin hi hau lawani kanu thin rim mel muma ila karuma kalu san mak kapa kabia ka ngai ani
pui hi arang thei ang bera nu puya kanei angai pui na tho na lam chu man mo fashion in kapan ngala mingala inja theyem tuna tak chuan aron hoi chau kalau nui sang chuan amak ti mel lo tuk anui zathlak tak setani Joseph nang hian lungphu cholin min la thi tir don ani hi kanu pui ni mai tur hian min kal san da in engi umzia karle ni lai ni khian nang le ke hian tiam tlati kan ti don ani chu engtin min nya lola izo huna ithom no du zong kan en kwal don nia Wednesday kanin nei ni chuan min lom pui tu pon tam ngei mai khove lamau pahlim berle mel thaber kani nge in karingani kanu pui du tak bulamut ka chak to nen after party arabian mai an hodar meu chuan ka chaw ngul theialom puin khumalo siam mot mot lai chuan atnunga tangin ka kwa khoi mo kan siam zo lokang tuna chuan min dang thei to lawani kanu pui ni to a moi nem taka chuan fopin anu tena zat chu ka khal nyap nya pa anuam ti rum ngel ngel te chuan min ti phur zwal sap mai zinga kanu pui du takin kabianga fopin miron buisa kalau kwa ngal thlop du tok ro Joseph kain sum zo lo email ka mo hi chuan kain sum the na bo ngal fek zel ahun to lo in noi lama chu kan ngai ani ole kain hak chat nu chuan in kwa realin in noi lama chuan kan chuka Mary loading nui sang mai tu nang zinga ani hian engthil te shep nge ron ti don ni boya kan company le Mary pa company hi kan inzom dona chumi thil poi mo ti fel tur chuan vo in hian Mary nen engine chwa ngai don ani nu nimin loka nu pui ka nei ve chawani hi inu chan poi ti lo ka be sei chuan thakha chung engine ngai don awangin thomnoi keng du am deuh don nia nu pui cha miron ngokin Joseph apoi leinem I thomno ken tur ka hanbo sayange ati dam to ka mase amela ero alung oi bik cha launi inalang e chuan pui lo chukle ngala o kan nu la te pani kha chung ko thila wangin an khola man honga rong bolanga yania kanu hiana bana ni chang mai tu na taka an hon na tur om lo nula dangai toila ni mai lom angai lo mau kan nei to thawalom kanu hian pui hi a om tir mai lawang chu wangin ke in dan pui fatangai do na ni chapter 3 kalau dale watang